ሂጂ አሁን እንትኑን ይዘሽላት ነይ። እሺ እንትንሽን ይዘሽ ነይ፣ መመርመሪያሽን ይዘሽ ነይ እና ቼክ አድርጊያት። ያው ቼክ ሆስፒታል በቃ ታድክሞት ካሊዶ በቃ የሌሎችን ሀሳብ እንስማ። በቃ ሚዩት አድርጉ። አይምሮ አምብዚ ማራም ስለነበር ያ እኮ ሚዩት አድርጉና ፎሎ አድርጉት። ወንድም ካሊድ ቻሌንጅ ላይ ነው። ፎሎ አድርጉት። ሞጃ አትላኩ። እስኪ ቤቱን ታብታብ ብቻ አድርጉ። እሺ የሚያልፍ ሞጃ አትላኩ። ፎሎ አድርጉት። ወንድም ካሊድን ቻሌንጁን ተቋርጦበት ስለነበር ፎሎ አድርጉት። ፍቄ ሚዩትን አንሳና ተናገር። እንግዶችን እስቲ እናስገባና እነሱም ደግሞ የተንፍሱ ሁለት ደቂቃ። እሺ ሰላም ተስፍሽዬ፣ ሰላም ሁላችሁም ቲም ሌላ በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ለሀገሯ መሬት አበቃት። እንኳንም የድካማችሁ ውጤት እንደዚህ ለማየት አበቃችሁ። የምር ከልብ ነው የምታሳዝነው፣ ያማል። እንደዚህ ሰው በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ ከምንም በላይ እዚህ ጋር ቁጭ ያላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አላህ ባላችሁበት ሁሉ ይጠብቃችሁ። ቀላል ፈተና እንዳላለፈ ሁላችን የአቅማችንን ድንጋይ ወርውረናል፣ ሁላችሁም ላይ ከመጓጓት ከመቸኮል ከብዙ ነገር እና በዚሁ አጋጣሚ ሁላችሁም ይቀርበሉን። እኔ እውነቴን ነው፣ በቃ ይሄ ትልቅ ነገር ነው የሆነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሷንም እንኳን ለአገሯ መሬት አበቃት። ከዚህ በላይ ብዙ ማለት አልችልም። እሺ ፍቄ እናመሰግናለን ወንድሜ፣ እናመሰግናለን። እሺ በዚህ አጋጣሚ እዚህ ጋር የምታዩት የልጆቹ እናት ዲላ የምናሳድጋቸው 60 ህጻናቶች አሏት። እናትና አባት የሌላቸው የኔ ልጆች ናቸው። እሷንም ፎሎ አድርጉልኝ። እናትና አባት የሌላቸውን ልጆች ዲላ ላይ የምታሳድግ ጀግና እናት ነች። ፎሎ አድርጓት። ሚዩትሽን አንቺና ተናገሪ። ሙሉ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ተስፍሽ አይሰማም? ይሰማል። አይሰማም? ይሰማል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር የፈቀደው ቀን ሆኗል። እንደ እኛ ሳይሆን እንደኛ ፍላጎት ሳይሆን ብዙ ሰው ዋጋ ከፍሏል። ግን በዛን ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት ስላልነበረ ነው አሁን የሆነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ በፈቀደው ቀን በነፍስ ወደ ሀገር መግባቷ በጣም ደስ የሚል ነው። ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። እኔም ደስ ብሎኛል እና ተስፍሽ ወደ ፕሮግራማችሁ ግቡ። የሆነ አስቸኳይ ነገር ገጥሞን ወደ ጣቢያ እየሄድን ነው። መሀል ላይ ታስገባኛለህ እዚሁ እያለሁ። እሺ ያስገባሻለሁ። እሺ እዚሁ። እሺ ኦኬ። ያው ይሄ ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን የሚገኘው የሕክምና ማዕከል ነው። ነርሶች ናቸው ቼክ እያደረጓት ነው ያሉትን ነገር። ፎሎ አድርጉት። ምናልባት በደንብ ስትታከምም ማየት ላያስፈልግ ስለሚችል አብራ ስትተኛም ስትውልም እንደገና ደግሞ በቃ ትለቃለች። አብሽር 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 አብሽር። በቃ ይሄ ነው እንግዲህ ያለው። ሌላ እንግዳ ደግሞ መጣ። ይኸውልሽ ሰላም ሊልሽ ነው። ልጅቷን አምጣውላት እና ትረጋጋለች። እሷ ደግሞ እናትሽን ስትንከባከብ የነበረች ሐኪም ናት። ደግሞ እሷ በቃ ከነጫላ ማል ዮትቴ ይምፈዱ ጀዲ በቃ ኑቲን ተባቲን ኑቲ አሻሪቲን እንጎዲኒ አይደር ማለቸው ፈንኬት አይደር ሲረንጅርቱ በር አይደር አማ ስለ የሮ ቶኮ ቶኮ ነምኑ ፊ በይታ ዮ በከለ ዮ ወላላተለ ነምኒ ነመቱ ነማ ቀበታ አስሊለን ዱባዱ አይደር ይያ ቶኮፋ ነምኒ ኡፊ ነምኒ ሀገናገሁ ነምኒ ከሸሪያዲ ነምኒ ከኡስታዝ አብዱራህማኒ ዋወሂ ኦሶ አቱ ሂምበሌሲን በሌሲተ ዮ ሲንጀደን አተ ሀገ ፌቴ ቤካሌ ሲገለ አርሞተ ከነተው ካንጋፈ ከነተው ቆፋፍ አኒ ኦሶ በስሪ ጅርቱ ኦሶ ቤቴዩ ወማ ኢሳን ሲንጀደን ፍዳቱ ፊ ቀልቢ ኢሳኒ ገመቺሱ ኤየን የቴ ዲፈማ ከነ ፍዳቱ ቀብዳ ተከጀ ለማታ
abdiin hiriyaa kee ta'uu kaleessa gaafa inni shahaadaa qabaterraa obboleeyyan islaamaa obboleeyyan oromoo shabaaba akka walii taatanii waliin deemtan waliin bareedanii gaafa inni fayyaa qabu bakka hunda waliin argamaa turtan wal biraa bareedan 300 miti miiliyoona illee walii gootani waa warra koomentii hattu jettu tana laaltee obboleessa kiyya garaa keelleen fageessin qalbii teelleen fageessin yoo dhugaa walitti muutaate tokkoffa sii fi abdii jedhu diinummaan hagana gaffagaatee aalimni isinirra taa'ee isin kadhatu tokko illee hin jiru wallaahi waan miidiyaa ta'eef malee waan koomentii ta'eef malee osoo har'a ustaaz Abdurrahmaan bichaa fi Sheexaayir Galatoo bakka jirutti mana kan keetitti teetanii dubbataa jiraatanii dubbiin tun daqiiqaa 10 keessa dhumatti wallaahi kakadhee sitti waan miidiyaa ta'eef waan laayivii namni 28 dhaabatee daawwataa jiruufi har'a ummanni kunillee xiqqaatee dubbiin tunillee guddattee malee dubbiin tun salpha takka lammaffaa fuulduraaf nasiyaata kasiidhaa maan ati Itoophiyaa keessa jirta reefa ustaaz Xaalibuun adda baasanii dubbatanii jiran namni Itoophiyaa keessa jiru tokko beenzilli tiraansportii meeqan akka deemamuun beekama hoteela bulaa ture jedhan yaa obboleessa kiyya dubbii cinaa namatti himan namni guddaan yoo namatti himan yaadaanuu namaa gala warra miidiyaa kana keessaallee marti jaahilaa miti nama waa fahamutu jira reefa ustaaz Xaalibuun tiraansportiin deemaa ture mana isaatittuu gaafa laayifii seenuun mijatuu fi dhabe hoteela taa'aa ture kun maallaqaanii biyya jirtu Itoophiyaadha biyya maallaqa malee namni socho'uu hin dandeenye koomishiin iyyuu haa ta'u maal iyyuu haa ta'u yaa akki ajandaan kun asii gabbuunaan guyyaa lama booda hin jiru ajandaan biraa dhufnaa ajandaa kana galabbatee jira wanti kanaaf jecha atillee yaaddoftee dubbii kana dheeressitee ummata kaleessi jaalatuuf wal kabajjituun illee wal dhabduu tokko hin jiru inni lammataa hattu jedha warri koomentii hin laalinni hattu jechuun takiisii namaa seentee fudhatteera siigalee wanti ati hiriyyaa kee kaleessa harkarraa afaanii wal fudhattanii waliin nyaatan 300 sirra dabarsee hattuu taaf tokko illee hin jiru kanaaf yaa obboleessa kiyya hin wallaalatiin ati nama guddaadha nama waallee beeku nama ulamaa islaamaa waliin illee oolu osoo zallamamteeyyuu mucaan kun kaleessa islaamummaatti dhufe si isaa olitti situ islaamummaa keessa ture situ beeka situ garaa bal'atuu qaba situ waan diin islaamaa isattuu garaa bal'atuudhaan siigalee agarsiisuu qaba malee abdii waliin dorgomuun keetiyyuu wallaahi sirriidhaa miti bakka dogongora guddaadha kanaaf gadhaabadhu alimman afoolleen dhaabatini nullee si jaalanaa si kabajjinaa nama si bu'u yoo jiraate nusi waliin sirraa cabsine ati hattullee miti birridha ati hattillee hin jiru koomishinii fudhattillee hin jiru hiriyyaa keetti wal qarqaarta walii gotan inta halmawdu kanaan gadhaabadhu galatoomi ayyee amma ulamaa'idha jecha Dr. Asli jecha Dr. Nasri jecha Sheikh Baabaa Riyaadi jecha Ustaaz Xaayir Galatoo jecha Abu Sabraddin jecha diyaaspoora giftara guddaa natti fakka Allahu alam giftara Aslidha Ustaaz Xaalibu Abaazari jecha hunda keessaniifuu akka dhiifama naa gootan isin gaafadha hawaasa keenya kan miidiyaa irra jirtan kan lafarra jirtan hundumti keessanuu soorii dhiifamaa abdii raggaasallee rabbi haa fayyisu soorii jechuun hin barbaada galatuma ulfaadha horaa bulaa deebanaa dagaaga daraaraa naaf jiraadha akkasiif Aidarii kiyana dhagista ammallee simatti deebina waan haganaan anini dhiifama nu gaafattu caalaa dubbii ati ijaartee deemtu tanatu nu fayyisan amma dhiifama nu gaafatin homa an akka nama tokkootitti dhiifama na gaafattullee sirraan barbaadullee wanni ansi komadhillee hin jiru haqiiqaa tarabbii dubbataar nu kasirraa barbaadnu ammallee qajeellee qajeel waan maxxansee guutuu ni kaasa waan qara maxxanse saniif dhiifama obboleessa kiyya ni gaafadha waan isa miidheef dhiifama isaa godhee jira hagana sirraa barbaad tanatu nu fayyisa malee tana jedhee soorii indillee hin jira Xaalibuun dhiifama nu bar wanni sun dhufneef ummata kana ijaarree sin biraa deemuuf maal jetta Dr. Asli sirriin tanuma inni illee tanuma jedha isin lamaanuun kaafta waan waliin jetta waan ta'e tana jetta isaan sin jedhan tan hagan kanaafuu dubbiin jirtu nu sirraa feenuu fi bareedduun lamaan tanala waan qara postotillee ni kaasa lamuu ammeenna maqaa isaallee dubbadhu ta'ammaatiif dhiifama waan isa miidhee dhiifama waan inni na miidheef dhiifama isaa godhee jira tanuma qofa nuun jedhu yaa'u inni illee dheengaddalee dhiifama gaafate ammallee dhiifama gaafate ammallee anallee akka dhiifama akkuma ani isa gaafatu kanatti naa gaafatu waan isatti balleesse isin afoo dhaabachuu kiyyaaf waa hunda suuraalee viidiyoolee dalagame suuraalee walitti qabamee fi ka duraan gadhiifamuu isaa ofii ka gadhiifamee jirullee silkii keessa hin balleesse
إن بلسا وبلسا كي عبد الرجاسا بيفهما وان ست بلس وان بيخا وان سون بيخين ست بلسس ربي كي چايلي سيديسي اتس ناديسي وندي كسنغلتوما استاذ كيا نافجرادا وندمتي كسنو خبجا جالله بودا نبلا كبتن ربي سبرا